Gost poslednjeg dana i direktor MPC grupe Vladan Petrović. Dobar dan, gospodine Petroviću. Dobar dan. U razgovoru koji je prethodio ovom sa vama, rečeno je da su potrošači u prethodnoj godini imali dosta primjedbi, odnosno reklamacija na računare. Vi se bavite time. Zašto je to tako? Konkretno MPS grupa se ne bavi prodajom računara, ali s obzirom da poslujem u IT industriji, jasni su mi podaci, odnosno poznajem stanje industrije, odnosno tržišta, i to znate i vi da na tržištu možete da kupite takozvane žute računare i možete da kupite brand name računare. Otprilike je i razlika u ceni takva da su oni koji su žuti jeftiniji, a samim tim i manje kvalitetniji. Šta znači žuti? Žuti znači da nisu nabavljeni od poznatog proizvođača koji je svoje ime, tako da kažem, zalepio na proizvod poput HP-a, IBM-a i ostalih Dela, na primjer, ili Comtrade-a kao nekog domaćeg proizvođača te opreme ili čak nekih manjih firmi, Deska i tako dalje, nego se ti računari sklapaju od uvezenih komponenti koje nisu dovoljno dobro istestirane i koje nisu prošle neki ocenu kvaliteta. Kao i u svakom drugom poslu ili biznisu ili uslugama, koliko para, toliko i muzike. Želite li da kupite nešto jeftino? Da, morat ćete da snosite rizik da to što ste kupili jeftino i nije baš toliko kvalitetno. Da neće ga potraje. Kada je reč o informacijnim tehnologijama, bilo je raznih jednostavno procena koliko je bio pad u 2009. Pad je po zvaničnim pokazateljima 20% u tržištu Srbije, s tim što informacijne tehnologije možemo da posmatramo iz dva segmenta. Jedno je prodaja usluga i softvera, a drugo je prodaja hardvera. Znači, tržišni pad je 20%, s tim što su servisi, odnosno softveri, odnosno usluge pale za 30%. Vaša kompanija ima upravo neke nove softvere. O čemu je reč? Naša kompanija, osim što zastupa svetske priznata poslovna rešenja iz palete Microsoft Business Solution, ima i sopstveni proizvod Business Intelligence, pogrešno prevedeno kod nas često kao poslovna inteligencija. Ne radi se o nikakvoj poslovnoj inteligenciji, radi se o sistemu za poslovno izveštavanje. Takve sisteme smo mi u stanju, i to upravo i radimo, da plasiramo na svetsko tržište. Implementacije, odnosno prodaje, imamo od Kine do Brazila i možda je to put kojim IT industrija Srbije treba da ide. Dok god ste zatvoreni i posmatrate svoje poslovanje u okviru srpskog tržišta, koje je relativno malo, pa čak i u okviru tržišta bivše Jugoslavije, koje je također malo u odnosu na evropsko ili svetsko, vi ćete biti primorani da nemate visok stepen razvoja i napretka. Cilj je plasirati i usluge i softver na strano tržište. A da li uopšte imaju osnova realnog najave, recimo, o revitalizaciji elektronske industrije u Nišu kao budućem centru, odakle mogu da se proizvode i izvoze ti proizvodi o kojima vi pričate? Zaista nisam siguran da je to moguće tek tako i deklarativno. Država prema tome mora da se odredi. Daću vam dva primjera. Republika Irska je još 70. godina na nivou konsenzusa među svim partijama odredila pravac razvoja društva. I taj pravac se nije menjao, odnosno ti postulati koji su tad postavljeni bili su prihvaćeni od bilo koje partije koja je umeđu vremenu dolazila na vlast. Čak jedna Makedonija je pred 2 godine u saradnji sa USAID-om napravila jedno istraživanje koje je pokušao da prepozna komparativne prednosti makedonske industrije ili makedonskog tržišta u odnosu na svet, i oni su prepoznali 4 proizvoda, nećete verovati: feta sir, vino, specifičnu vrstu turizma i IT industriju. IT industrija u Makedoniji se okupila uz pomoć države oko klastera, oko jednog grozda koji je uspeo da definitivno pokrije tržište sa 95% učešća u odnosu na sve ostale kompanije koje tu posluju. Država Srbija je imala isti program koji nije dao neke posebne rezultate i iskreno ja ne vidim, a verujem da ni vi ne vidite, kako mi sebe posmatramo, odnosno da li možemo da kažemo da je određena grana industrije ili određen proizvod nešto što će nam dati komparativnu prednost izlaska u svet. Dok god se tako stvari ne reše, ne vidim načina da se, ne znam, političkim odlukama
deklarativno nešto pokrene, jer iza svega, iza revitalizacije elektronske industrije mora da stoji neki kapital, a niko pametan neće investirati svoj kapital ako ne vidi da u tom biznisu ima profita. Često se u javnosti vodi polemika da li su građani Srbije elektronski pismeni ili nepismeni. Šta vi mislite? Moje mišljenje je da su pismeni. Nažalost, statistika me demantuje. Nije mi poznat posljednji podatak o procentu građana koji koriste usluge interneta. Znam zasigurno da je on pre godinu ili dve bio jako nizak i u odnosu na okruženje možda najgori, eventualno smo bili bolji u tom pogledu od Albanije. A s druge strane, generacija mlada koja dolazi, koja se trenutno školuje, definitivno 100% informatički pismena i prosto će morati da prođe neko vreme da ta deca postanu poslovni ljudi i da onda govorimo o nečem drugome i nekoj boljoj situaciji. Također je važno da naši stručnjaci iz raznih oblasti, pa i iz informacijnih tehnologija, čim dobiju priliku idu u inostranstvo. Kako to sprečiti? Ne znam da li vam je poznato, opet ću da uzmem primjer Irske. Nakon velike krize koja je nastala u Irskoj, nisam siguran, mislim da je to kraj 19. ili početak 20. veka, Irska je u to vreme bila poljoprivredna zemlja i osnovna prehrambena namirnica koja se tamo koristila je krompir, krompirova zlatica je napala krompir, elem. Trećina ljudi je umrla od gladi, trećina se iselila u Ameriku. To je zvučalo katastrofalno za taj trenutak, ali ta trećina koja se iselila u Ameriku u nekoj prvoj ili drugoj generaciji je pozitivno, povratno uticala na razvoj irske privrede. Kako? Pa tako što su ti ljudi osnovali svoje kompanije ili su dolazili na rukovodeća mesta nekih dobrih kompanija i jednostavno su pomagali irsku privredu investiranjem u razvoj. Sva ta generacija koja je otišla u posljednjih 10 godina je školovana generacija. To nije onaj talas gastarbajtera iz 60. i 70. godina i definitivno sam siguran da će to pre ili kasnije imati dobar povratni efekat na srpsku privredu. Niko od njih nije zaboravio svoje korene i svi bi oni želeli čim pre to budu mogli da pomognu u zemlji. Šta vi očekujete kada je reč o informacijnim tehnologijama, odnosno tržištu informacijnih tehnologija u Srbiji u 2010. Nažalost, pokazatelji ne samo za tržište informacijnih tehnologija, nego za uopšte za privrednu situaciju u Srbiji su da i ukoliko dođe do privrednog rasta, on će biti neveliki ili veoma mali. Informacijne tehnologije trebaju da pokušaju, srpske informacijne tehnologije trebaju da pokušaju da svoj izlaz iz te situacije potraže na trećim tržištima. Ostati zatvoren u okviru malog srpskog tržišta nije perspektivno. Daću vam primjer moje kompanije. Rekao sam, ne prodajemo računare, sve što prodajemo to su usluge, neke servisi, neke konsultantske usluge ili ti pamet. Trećinu kompletnog prihoda iz prošle godine mi smo stvarili prodajom usluga van granica Srbije. Na tržište Bliskog istoka, Slovenije, Hrvatske, Makedonije, čak i dalje od toga. I da i šire od regiona. I za kraj samo još jedno pitanje. Bilo je šuškanja, da tako kažem, u javnosti da će PDV na... Pasti. Ne, sa 8 na 18. Kada je reč o proizvodima iz domena informacijnih tehnologija. Ima li osnova za takve priče? Pa ne znam, to bi trebali da pitate vladu, odnosno resorno ministarstvo. Šta bi to značilo za... Značilo bi tu industriju ako bi se to dogodilo? Jednu kočnicu u toj industriji, jer ako definitivno u krajnjoj ceni će tu razliku platiti potrošači, a tržište Srbije je nerazvijeno, dodatno osiromašeno ovom svetskom krizom i nisam siguran da bi ta odluka bila pametna. Sami ste rekli da su to šuškanje, ona još nije doneta. Naravno, to je neprovereno. Gospodine Petroviću, hvala vam što ste bili gost Poslovnog dana televizije Avala. Gledamo međuvalutna kretanja kao i vrednost jedinica investicionih fondova koji posluju u našoj zemlji.